El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Waisa mo niya Chris ko sa ka di bisa sam di umamanibal na ka ulawi na akawar ni ko pa ka di bisa samwalik ke anwanek tusat na ke. Hermanos y hermanas, Imi ke mahake. ¿entregaste tu vida a Jesucristo? Witin ko sol malata da temne ka Jesus Christ ka. Jesucristo es tu Rey y Señor, es el Hijo de Dios. An Jesus Christ ka man king mas ke an mayang mabas ke aski an mayang mapapa. Jesucristo vino del cielo a la tierra. Jesus Christ ka maya ko pagkaina an sawakat bikay kanara. Nació del Espíritu. An pirit ko tusat narang. El Espíritu de Dios formó el cuerpo de Jesús en el vientre de María. An pirit yaklawet Jesus Christ ko pagpirit niya kadawak buk narang an Maria bani pasko kibika narang. Jesucristo es Dios porque Él es Hijo de Dios. An Jesus Christ ka rampal ni ke mayang mabas ke an witing walanis may. Jesucristo es hombre porque nació como hombre y vivió como hombre. At Jesus Christ ka rampal ni alas kapatrang ko na laklit talaran tayo na pirit ko dawak kay kanarang. Él nunca pecó. Witing dias ko bigdut ni kawasarang. Él pagó el castigo por nuestros pecados. An mayang mayol ke mayang mapanis kiyol ni kalwaraw narang. Por nuestros pecados murió. Ayang mapanis kiyol ni daw narang. Pero su Padre, Dios, le resucitó de los muertos. Kung witing papang niya kalahiwan na hidulaw narang daw nakaupat. Jesucristo resucitado en cuerpo de hombre se fue al cielo. Ang Jesus Christ ka tusat narang sem sat alto sa takapot ka na pirit ka kilkiw narang. Allí está sentado a la diestra de Dios. Ang kawar ni ka pagwiting sirne kat kibisabat na satke. Él intercede por nosotros. Ang witing yaklawe mayang mayol ke kawar ni wawa satke. Él es nuestro abogado delante del Dios soberano. Ang witing ka mabas ki kapot witing yaklawe ilpmay munwa satke. Jesucristo en cuerpo de hombre está en el cielo. Jesus Christ ka al kaput kalahwe ka na maya ko kilkiw na. Pero el Espíritu de Cristo ahora mora en los cristianos. Kung nawara lahat witing pirit niya ka Christian bal na ko kibikana. Los cristianos que tienen el Espíritu de Cristo Christian bal na luhiya ka witing pirit niya ko kibido na tem ni ka. son nuevas criaturas. Andi wisam kaput tusat na ke. Como criaturas que nacieron de nuevo. An muy miras tusat na kapot ke. La persona vieja, el viejo yo, murió. Andi umaniti ni bal narangya ka lawi na. El pasado es pasado. Ahora todo es hecho nuevo. Andi bal lawi na din ka lawi na akawar ni ko pak di wisam ke. Tú eres diferente. Akawar ni ko pak alas wisam man. Tú, junto con Cristo, eres una nueva criatura. Akawar ni ko pak Grace karak man alas wisam man. Algo que nunca antes existió. Andi tan teo din kalaho sa din bal narangya ka. La ley de Dios ahora está escrita en tu corazón. Kung akawar ni ko pak ka papanglana ka mansol makokibikana. Eres libre del pecado. Akawar ni ko pak priman. Eres libre del vicio. Tidudot ni ko pa yakalahoy na. Eres libre de la violencia. Andi umamanibal na din kulawi na. Eres libre de odio. An kul na madut ni dutaman ni gubayak kyo na. Eres libre de tu miedo. An tato na yama dutaman din ni lawi na. Eres libre de la obra de Satanás. An tato na setan wark niyam taman rin kalawi na. Eres libre del hechizo. An tato na pirit dudot ni wark niyam taman lawi na. Eres libre de los malos espíritus. An tato na kul na madut ni dutaman bal na pirit ni rin lawi na. Eres libre de la blasfemia. An tato na kul na madini ko yul dudot ni yul taman ang kalawi na. Eres libre de las tinieblas. An di puksani din ni bal na ko paglawi na. Eres libre de la muerte. Daw na ko pagpatprimayak na. Eres libre de las enfermedades. An sickness bal na ko pagpatprimayak na. Eres libre de la pobreza. An di dudot ni ko pagmayak na. Eres libre de las creencias de tus padres y antepasados. Mandi bal na luy ko pagkakatato na kul na maduta man din ni bal na rangya kaluhya kapatlawi na. Si entra un animal silvestre en tu casa, Manumapas ko di belas kawit akat. no pasará nada malo a tu familia. Anumapas yakat dias bik makalbayak sa karangke umapas wala mabis bal na luhya. De esto eres libre. Yaka bal na luy ko pagpatprimayak na. ¿Qué te importa si la gallina canta como gallo? Manaisas mabayak warangya umapas yakat yakasaka yalas wawarang karang bik dias mabayak sa Tú eres karang. libre de esto, de Mandi todo esto. di luhya ka primayak na.
Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Alla subisamman disas Christ Ya no vas a mentir, Wanay halas yulta sawamake. blasfemar, Yulda dot ni yulta sawamake. tomar guaro, Anorum dita sawamake. tener otras mujeres. Wanay yalog dos ta sawamake. No vas a robar, Wanay di mal ta sawamake. hechizar. Wanay kul na madut ni muh kodut ta sawamake. No vas a andar en malos caminos. An wanay tadut ni kulikaw sawamake. La nueva criatura eres tú con Cristo en ti. An muyas wisam yagatu site dater negat disas Christ likke. Eres limpio. Man clean man. Tu corazón quiere hacer lo bueno, Kul na mayagat di yam ni wanke. porque en tu corazón vive y domina Cristo. Man kul na mayaka disas Christ ukiwi kana sakyakawa. Ahora vives y tienes una vida nueva, diferente de antes. Kabar nikaw pagyaka man sol makiwi kana sakyakawa manyaka arrampal ni manke. En la Biblia se habla de la historia de las ciudades Sodoma y Gomorra. Al Biblia kayak lawi mayul wasap kitawan na siya ang ikayang ni Sodoma y Gomorra. Estas ciudades fueron llenas del pecado. Katawan niya na panisbal na luhya ka pang nairya kat sakram. La gente allí fue orgullosa y no buscaba a Dios. An muy bal na kaya katawan niya kat pangrangya ka muyas pasbal na ran. Tomaban guaro Anurong didiwaran. y tenían sexo hombre con hombre, mujer con mujer. Anya katawan ni pasyakat yaka ahala nahala itahkiya yela itahkiyaran. Y todo era perverso. Anya kabal na luhya ka didot niya yamuadinira. La gente fue poseída de los malos espíritus. Muy bal na luhya ka pirit dudut ni karahuinaran. Los hombres fueron violentos, Anahal bal na yaka muy dudut niran. malos y pecadores contra Dios Jehová. An panis dudut niko kakanaran an papang Jehovah mo nikaw. Dios tomó la decisión de destruir las ciudades An papang yaklawi kulwi dakanaran yakatawan ni yulne. y quemar en fuego a toda la gente adúltera. An papang yaklawi yul narang yakatawan ni yaka dabak bus na atnene. En Sodoma y Gomorra Sodoma Gomorra tawan ni yaka. eran entre 600 a 1200 habitantes. An muy mahni bangrangiti 600 an 1200 yaka muy bal na yakat bangrangite. Más o menos como una comunidad grande. An yakalak di talarang kat yakatawan ni yaka nuh ni palnirang. Y Dios dijo, Papang yaklawi yul narang. si encontraré tan solo 10 personas que hagan el bien y sean justos, Yang kulti da kaya muy salapas yam ni bangkat. no voy a destruir estas ciudades. Yaka salap ni yam ni bangkat yaka pa yakatawan ni yaka dista sa wakikiti yul narang. Y Dios buscaba y no halló. Papang yaka waluwarang asbig yako sa danarang. No encontró ni 10 personas buenas. An salapas bigyak sa danarang. Y dejó caer fuego y quemó a todos. Yagat dawag buk na tem negat ulko debos narang. Pero había una familia. Kung yakapas ning yakat, Fue la familia de un hombre que se llamaba Lot. yakapas ning yakat yaka pamilya as sakrang ite ayang nekayang nelotra. El único que era justo y bueno a los ojos de Dios. Yaka pamilya pas yako pa yaka alas la papang kuyaman idoyang alnasrang. Lot Lotrang. tenía su esposa y 2 hijas. An lot marit ni duwarang an walanis bigyalas duwarang. Dios mandó 2 ángeles para que fueran a casa de Lot An papang yaklawi ing salbuso narang lot unikaw. y salvaran la familia de Lot. An lot pamilya bal na yakaprilani dudunarang. Los ángeles tenían apariencia de varones. Yaga tawing ni salbal na yaga uy narang kona alwayan ikaw kalawoy narang. Ellos tomaron a Lot de su mano, a sus hijas y a su esposa. Yaga tawing ni salbal na yaga uy dahil lot ting nikaw, an lot marit na yakat, an lot wala ni siyel yakat ting ni atilay narang. Y les llevaron fuera de la ciudad. Yaga tawan na yaga opak diya yak narang, diyo hoy na. Los ángeles le dijeron, Ing sal yaklawi yulbaw narang. no mires detrás de ti, Man wirita lawatal na kalat narang. no mires detrás de ti. Wanay wirita lawatal na. Huyó la familia de Lot de la ciudad, An yakatawan niya ko bakalahuy narang. y Dios hizo llover fuego de los cielos sobre Sodoma y Gomorra, Yakat daw papang yaklawi, yakatawan niya kat yakatawak buk narang ko. y destruyó las ciudades, Tawan niya ka isi narang. con todos los moradores en ellas. Muhibal na luhibang yakat pasyakat. Pero la mujer de Lot miró atrás, Kung yakawar ni ka pa yakalot marit niya ka wiri yaklay tal a narang. escondidas de él,
Anyak maldanarang. y se volvió estatua de sal. Anyak ko pagyak maldanang ko pagyaka kumakalanarang kikalanarang. Estatua de sal es como una roca o piedra de sal. Anyagat lag ni talanatan at kikapoto kumakapot kalanarang. Y esta piedra tenía la forma de la mujer de Lot. Anyagat kini kawayan niya ka lot marit niya kawayan nirang. Porque aquella mujer, Anyakayal niya ka. por causa de mirar atrás, An wiriyak lawital na kaupat. se hizo piedra de sal. Yakat ki kumakalana. ¿Por qué la mujer de Lot miró atrás? Ampukat lot marit niya wiriyak lawital na ya. Escuchó los gritos de horror y fue curiosa y quiso ver lo que sucedía. Anyakawar niya kat wiriyak lawiyama duwital na rang di kalahwa sakrang niya kadine. O miró ella atrás a su pasado, porque dejaron en Sodoma su casa y todas sus propiedades. An wiriyak lawital na rang kalawiting uniyam nirang yaka. An uni pasko ay sabal na pangrang yaka David isah niyol niya. Pensaban que si podían más tarde volver a vivir a Sodoma. An witing yaka kul na rang yaka. San sa sakat na walay kiwi uni ko kanat ni niyol niya. No sabemos por qué ella miró atrás. Ay sayol ni nuwa wasa mayang ay sayol ni wiriyak lawital na rang yaka. Lo importante fue que Dios dijo, Kung niya ka palnit pal nirang papang yaklaw yul baw na rang yaka. no mires detrás de ti. Kalyul na rang wirita lawatal na. La mujer de Lot An lot marit niya ka. fue desobediente An papang yul ni lahiwituwa sa kaupat. a lo que dijo Dios. An papang yaklaw kalyul na rang yaka. Por su desobediencia se convirtió en piedra de sal. An papang yul ni lahiwituwa sa dana yaka pag kumakala na an kiwayan ikabot kala na rang. Dijo Dios, Papang yul na. no mires detrás de ti. Wirita lawatal na hatna. Y lo mismo te dice Dios a ti. An semoy niya kaman kumayon wasak ke. Tu pasado pecaminoso está atrás de ti. Mantato na kutama kulik manter niya ka tidudot niyang tara wirita lawatal na hito. Ahora andas en el camino de Jesús. Kawar ni kau pag ika di sa standard likaw ahite. Tu futuro, Ang tamat ko dinibal na. tu mañana es victorioso, Anyahan dini ka tirang dini karangkit. glorioso Anyahan dini ka lilya kira dini y karangkit. bueno. Anyem ni dini karangkit. Pero si vas a mirar atrás, Manwirita lawatal makat. te vas a poner como la mujer de Lot. Manwirita lawatal makat lot marit ni wat nakapot maki. Vas a quedar como la roca de piedra, Anyakat daw kikala nakaputawa maki. sin moverte hacia adelante, Anyakat daw kalisih tadakasa o maki. sin moverte en esperanza y fuerza de Anyakat Dios. daw prila ni dini kaduta sa o maki. Viene la gente que te conocía antes y te va a decir, An mo ibal legay bimata lalawarang teknikat. vení con nosotros, Aywang maatwarang kiyang nakarak. fumemos, Aywang buyidang maatarang. bebamos, Aywang didang maatarang. vendamos drogas, Aywang katidudut ni balnek wang di bakasang maatarang. vamos a conseguir mujeres, Anyakat daw mawi yel balnek kalah di taldak maatarang ke. vamos a fiestas. An di tadudut ni balat mawi mawang maatarang ke. Y tú dices, An manyulma. no, Manyulma kalah de. ya no me interesa, Anyakat balikat tal ni kididis ka ke. se van a burlar Yakat daw man mamat ko yak lalawarang ke. y decir, Mayo yulwarang ke. no, no nos mientas, tú eres el fiestero, Anyakat daw mayo yulwarang manawasayang karaklik matrang ka. el borracho, Manawasayang karagas lah di darang el ka. malo de siempre. An manawasayang karagas lah wat darang ka. Tú Kung naman, no mires detrás de ti, kung nawirita lawatal na. ya no eres el que fuiste en el pasado. An wala layato pa yakaman rangga alas bisaman. Dios te hizo nueva criatura, An papang yaklaw alas clean mayam na. te dio un espíritu que es santo y limpio. An witing yaklaw pirit ni clean kira yakamana. El espíritu de Dios mora en ti. An papang pirit ni yakaman karagsak ke. Eres nueva criatura en Cristo. Man yakalas bisaman tusat naman. Eres libre del pecado. Maldilo ikaw priman. Pero si tú Kau naman, vas a mirar detrás de ti, kau naman yakawirita lawatal makat. tú vas a volver An wanay wirita lawatal a tu makat. vida vieja de hechos malos y malos caminos. An mantadut ni kulik man rangga wirita lawatal makat. Si tú miras atrás y vuelves, Kau naman wanay wirita lawatal makat. serás como el perro que volvió a su propio vómito. Sam sa diwal bal nasulo bal nakatining na yakwi kakaswarang kapot, wanay yakabal na duta laumake. No lo hagas. Wanay yakayam na. No vuelvas a vivir como lo hacías antes. Wanay di kapag nalaitayam na tanit kamalik man rang kapot. Dios te ha dado una nueva vida An papang yaklaw piritas bisa mas mana. y Dios siempre te va a ayudar a no pecar, An papang yaklaw siyempre help mamunwarang kipan kairaban. a vencer el pecado. An di bal na luhiya kaman sukta bayak tayawamake. Si eres mayagna, Manya kamayang naman nakat. o misquito, O wayah man karang. o mestizo, O ispal man karang.
ya no importa. An di eskulta sa engke. Porque ahora tu ciudadanía Wala laya katawan maya ka. está en el reino de Dios. An maya kumaking kisakke. Vives aquí, Anakat bigsakke. en la tierra, An sawakat big. pero eres miembro del reino. Kawana wala la tagbiting karak mayang. Que no se ve, An talda sake. pero se vive. Kawana mayang yaka mayang karak sakke. Tu rey se llama Jesucristo. An making ke gayang ne Jesus Christ ke. Él está sentado en el trono en el cielo. An kawar ni kat yaka sirne kat sabat na sakke. Allí en el gran trono An witing pani sakyakat. está sentado también Dios tu Padre An celestial. sabat na sakki man papang mabigyakat. Él es quien te dio la vida. An way sa mo hinega primayak neka. Tú, Man. que perteneces a Cristo. Wala laya tagwiting karak man. Tú, Man. que le aceptaste An witing ko yawawa naman yaka. como tu Salvador y Señor. Witing pan ni garang pan ni primayak na mo hinayaka. Tú Man. eres ahora también hijo de Dios. Wala laya tagrang pan witing walanis man. Tú puedes clamar, Wala laya tagman waw na masipke. orar y hablar con Dios sin temor. An mamat yul tan yul baunat nama. Dios, An papang ma. el Creador, Witing mamo huna. ahora es tu Padre Wala laya tagrang papang y maki. tú eres su amado Hijo, Wala witing laya tagrang walanis pan ni mawalyak na ke. tanto como Jesús. An mawalyak na kaput mapapang ke. Puedes pedir lo que necesitas de tu Padre Celestial Wala laya tagrang pan ni kaysa yul na mawant man ya yulta. y puedes también hablar con Jesucristo. Anakabar ni ko pagkinit tali witing gar yul baunat nama. Él es tu mejor amigo. Wala laya tagdiram din ik man karak kalkalyang ke. Habla con Él en tu corazón, An witing karak yul bau ta sol maiska. pero también con tu boca. Ta ay ikaw pag idasan sa tama pasbik. Ahora perteneces a la iglesia de Cristo. Akabar ni ko pag lirampan ni kiprini asuni at yawawa nama. Los cristianos son los que siguen a Cristo. An Christian balnaluya garam ke witing usni to huywa mo hine. Los cristianos son ahora tus hermanos. An Christian balnaluya kakawar ni ko pag man mihi ay mi man mahama balnake. Visita la iglesia evangélica. An Christian kalda ka magatriya suni ko yawa awa. Reúnete con tus An hermanos. kaludo ta wahay makarat. Oren juntos Asla kaludo ta yul bauta an mamat na yul tanaw. y recibe ánimo y ayuda de la palabra de Dios. An bere il kalmonta kalleh talawan papang yul ni karat. La iglesia católica o evangélica. An priya suni balne katolik karang evangelika karang. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Anang kay kadiram dine priya sunia. ¿Católicos o evangélicos? O katoliko evangelika ya. Los católicos adoran muchos santos e ídolos. An katolik balne ka ubat di dudut ni ko 2 minute na yulwe. Dice la Biblia, An Bible yulwe. la palabra de Dios, que esto es pecado. An papang yulwe ka balne ka panisaske. Dice la Biblia que solo hay un único nombre para adorar. An Bible yak labi yulwa sakke witing ko pag muyok diska kete duwi mami ket yulnat Y ni. es el nombre de Jesucristo. Mayang mami ket yulngal Jesus Christ walik. Adorar a cualquier otra persona es pecado. An muy babang yak di daw ko duwi mami ket yulne ka panisaske. Los católicos adoran a María, Madre de Jesús. An Katolik bal na yaka 2 minute na yulwe. An maitang ke Maria ka is 2 minute na yulwe. La Biblia dice que esto es pecado. Kung Bible yulwe ka panisaske ite. Solo hay un abogado An mayang ko pag mabaske ka aslah kite. e intercesor An yaka bal na luh ko yaka mayang mayol ke. entre el hombre y Dios. An mapapang ke. Y este es Anaka Jesucristo mismo. Jesus Christ yaka sem mo hinike. Jesucristo nunca adoró a su mamá. An Jesus Christ yaka itang ni ko dowelin babahan minute yul wasaran. Le respetaba, An ilp munwarang. le obedecía An yul ni baladakawarang. y la amaba. An kulwarang. Pero no le exaltaba ni la adoraba. Ikaw na witing ko limba bahda wele minute yul wasaran. Los católicos An Katolik bal nalik. usan muchos ídolos. Yaka bal na uba witing na tidot ni ko minute na yulwe. Las figuras de palo y eso. An yaka bal nega panakaw an kikaw big 2 minute na yulwe. La Biblia dice que esto es pecado. An Bible yaklaw yulwe yaka bal nega panisaske. Adorar ídolos o estatuas de los santos Anya ka bala mami ket yulne nega kibal nako panabal nako 2 mami ket yulne nega panisaskite. esto se llama idolatría. Aka ayang ni ke di dah ko mami ket yulda di nega. La Biblia dice que la idolatría es hechicería. An Bible yaklaw mayulwe kapat na ko mami ket yulda tem nekat di dudut ni bal nako yulde ite. Dice la palabra de Dios An Bible yaklaw mayulwe. que detrás de las imágenes y los ídolos Yakabal na kumlimba ba di mami ket yulda tem nekat. hay demonios. Yakat pirit dudut ni bigbang kite. Si uno adora o está orando a una imagen, An di bal na waya ni ko duta mamat yulta sakman kat.
le ora al demonio. Yagat pirit dut niyayang niko duta mamatyol tamanite. Los católicos hablan sobre Dios y sobre Jesucristo, Jika prinia son katoliko pag yakayul babawe an papang ko pag diwan tawa sa dini banaya kalahbiya mo. pero practican muchas cosas que no son la palabra de Dios. An yaka malalahbiya mo ay ko pag yakapapang yul niya ka yakat kiwas sa dini ke. En la historia los católicos mataban a los cristianos. An yaka prinia sune katolik pasko pag yakamuh mahni yaklawe papang ko lahbihina. Y quemaban las Biblias en el fuego para que la gente no conociera la verdad. An yaka pas niya ko pag yakapapang yul niya kalahbi bubus na rang muhiya kaditan kaduni na awas sa yul niya. Quizás tú fuiste un delegado de la palabra Manawaras ko kan man sumalyang hasmanrang. en la iglesia católica en tu comunidad. An mantawan mapasyakat yaka likmanrang. Quizás repetiste 1000 veces Dios te salve María. Anawar ni pasyakat man likman pasyakat yaka mamatyul ni ko yaka dubil mamatyul naman rang andibal na plastiko dinibal na ko. Quizás adorabas estatuas de palos o de yeso. An pas ni yakat yaka panako an kiko sement ko do ta mamatyul naman rang. Porque no conocías la verdad. Kan mandiram din ay katalanutak pa sa manrang yakawak. Quizás con sinceridad buscabas a Dios y a Jesús Mankul na malani kat diram din do tawal naman rang pa. y no lo encontraste en la religión vacía. Kau na yakat yaka diram din nutak pa sa manrang. Ahora que tú has recibido a Cristo en tu corazón, Akawar ni ko pakleman sol makukiwi ka na kale. ahora que eres nueva criatura, Rampal ni dinutak naman kalay, Jesus Christ, kuyawawa naman temnikat. ahora que conoces la verdad, Wala lahat, tagdiram din na kanutak naman. apártate de la religión Mas mentirosa. kaya ko paklawa di alas yulyang bal na ko pa. Ya no vuelvas a hacer las prácticas contra la palabra. Wanay yawa di dudot na galay tayam na. Confiésalo a Dios como pecado. Ang tamapas ko mamatyul ta witing ko. Él te perdonará Witing yakluil mamon warangke. y te limpiará con la sangre de Jesucristo. Witing yaklawi ani karaklin mayam warangke. No vuelvas a la religión vacía. Wanay lawa prine so nalas yulyang iratyawawa na. No mires detrás de ti. Wanay wirita lawatal na. No tengas miedo de lo que va a decir la gente. Muy way sa di mayul warang bal na kiyamaduna. Mejor deja que la gente piense y hable lo que quiera. Datang kat muy way sa kulni ni kundut ni duwaya ka datang kat yulwi kiwang. Pero no peques contra Dios. Kauna man le papang minit ko yaklaw na. Ama a toda la gente. An muy loy ko di kulta. Ama a los católicos. An katolik banul kulta. Pero ya no sigas con ellos en el falso camino. Kauna biting nakarakal pagpadidot ni mo ay kargus ni tuina. Dios ama a todas las personas. An papang muy loy ko di kulwe. Dios ama al pecador. An papang muy dudot ni ko di kulwe. Pero Dios aborrece el pecado. Kauna di dudot ni balya mo aten na ikurumi dawe. Dios no quiere que la gente peque y vaya al infierno. An papang wanta wasa ki muy di dudot ni mo abal na yaka. Biting karakat nat ni ne. Dios te dice a ti, Papang man kumayulwe. si estás en Cristo, Biting karaksak man kat kris karak. nueva criatura eres. An tusat naman niya gawisa mualik ke. Las cosas viejas pasaron. An tiyo mamanibalulya kalawin na. He aquí todas son hechas nuevas. Kawar ni ko pagdilo ya kawisa sa mualik ke. Ahora es el momento de estar en silencio. Kawar ni ko pagsansas dutaeng na. Habla con Jesús en tu corazón. Kawar ni ko pagpapang karagyul bauta. Pídele que te enseñe si hay pecado en tu vida Biting ko yultang ka te kadibal na luhya ka namang kawang. y pídele perdón. An biting ko pa din bauta. Oremos. Mami kit yuldan. Repite conmigo esta oración. Put yulta wane. Gracias Dios, Tingki papang. porque tú eres mi Padre Celestial. Manualik ki papang kina alklin kira manyeka. Gracias porque me oyes. Tingki maiting man lawayada ka na manyeka. Me guías y me ayudas. Tingki man lawayado tawat talik manyeka. Gracias porque me perdonas mis pecados. Tingki maiting panis ki balaga datang disnayaka. Y me limpias con la sangre de Jesucristo. An manama ya kakarakyado tasuh na manyaka disas Christ. Tingki maitiang.
Gracias porque me hiciste nueva criatura. Ang tingke maiting muhas wisam yayam naman yaka. Me has dado nueva vida. Tingke hiting manlawa paras manuh ne kaya naman yaka. Gracias, Señor Jesús, Tingke maiti ang papang. porque tu espíritu mora en mí. At manpilit may kayang karaksak yakawa. Gracias porque me libraste de todo lo malo de mi pasado. Ang tingke maiti ang di bayak kiyo na dinibal na ulya ka, ilpiamon naman yaka. Yo me aparto de mi pasado Akawar ni ko pag mahkalawa ang di bal na lawi na yakopa. y no vuelvo atrás. Ano walay sipleh tigyam to sayang. No voy a mirar detrás de mí. Ano walay di bayak kiyo na dinibal na yaka, talas sa wakike. Ayúdame a vivir esta vida nueva. Ilpiamon tagat yang watti kiya wakibal na di bisa muali kiya kat watti kiya ni kiwantiyan. Te amo, Señor. Ang disas kresa kawarni ko pag mayulwasak ke, kawarni ko pag yaka mayang karak mayulbawi. Ang papang yaklawi yulwe, di bal na di umaman ni bal na yaka patlawi na kawarni ko pag yaka di bisa samualik kete. Ampo ko pagwiting mayulwasak ya alas wisam kalanat ni niyaka, yalas wisamat ni niyaka, di dudut ni bal na ko pagdawi kalahwe, kas wisam duwiwat nat ni niyaka. Ang yakatan ka kawarni disas kresa mayulbawi, mayang irampo ko pagtan ka dunat ni niyaka. At nipal ni kwiting ko pag sinslani dudarang temnekat alyakan yalyaka, ampo ko pag wanay tusat na at ni niyaka. Muy mah niyakat bang kisawa kataka, muy mah niditan ka dura sa ke, ampo ko pag muy tusat ni niyaka. Kunaka warner ampal ni kwiting mayul bawa sa ke ka, alan yalyaka, rampal ni ke, tusat nat nine, andi sa skresyul bawa sa ke ka, mayang kumayul bawa ka, muy mili na tusat na muy ni ko yul bawa sa ke, sino ke mayang muy bararak kumayul bawa, ampo ko pag masol kaya ka, lana at niniya ka. Kung nakawarni ko pag ikadisas Christ, ka mayang karagsak ke, witing ya ka may wawasak ke, ampo ko pag mayang mata kaya ka, duwiwas nat niniya ka. Taas barang ni witing maniking kana, witing yaklawi yulwe, yang ko paklawa dakat diya si pawasaman kite, yang walik taas yam niyang ite, yang walik ke pritane kamano ini kipane ka, yang walik kite, taas yam nik namang nakatingkat, yang katyawanat na mayaka, kuna yang ko pagtada talah wada tem ni mantem ni kat daw na tani walta daite, kuna kawar ni kite, disas kres mayul bawi mayang karakya ka, rampal ni ke, andiram din ya ka talbinutak nat nini, andiram din ya ka, yawat talada temnikat, ang kay katadot niya ka, ang kay katayam niya ka, han muhiyak lawalas mahil warang karang bikman tayam nastal naman tayo ni patnutak na bikman. Kung namuhiyak ka, kiwik ka daw man yaga tani asa ko paglehta matag, man yaga tadot ni naman kawarang witiya ka, man lahta laman ka sinslani ka pa, disas kresyak lawi patman ko ingni niya ka manasakke. Yaka muhiyak lawi man kalas mahil warang karang bik, man yaga patas yam nital naman lani ko, patman yaga tani tal nasakman. Kung nakawar ni ko pwede, mayang kumayol bawe. Man, ipis numan nakapake, turo hasbutem ni katyaka, turo halmukbu, an sahawe uy na tem ni katyaka, saune ka sahawe bupak uy na tem ni katyaka, witin asya ka is bayok bikawasarang, asya ka is nay ko bikalah na wasarang, sino ke bupak ka witing tani aslah duwe uy wabangrang, witing as paras ni duwa sa kapot, ukya ka bik paras ni duwa sa krang, kung nawaral paras ni duwa bangrang kalep, bupak ka, sadak nakapatuloy wasakrang. Kung nawara mani katyaka, ampukat halyan yalyaka, ampukat may pareha baneyaka, an marit ni alyaka, an marit ni yalyaka, ampukat akawar ni katyaka, Jesus Christ taniko, asyaka alne marit niyaka, kiwika daw akatayam ni kiatak, marit ni yalyaka yulwe, hakatanilik man kalitadot ni kaukite. Kung asyaka marit ni yaklawe yulwe, yang takiwal nalikang karantayam ni yakat mawang hatak, marit ni yalday ka yulwe, yagatane ka lehiwiting sahnike. Kung wala mahani ka teka ampo ka Jesus Christ ka,
turuh karak may komparar no ya turuh halmok buya ka sausah wiwi na temnikat Jesus Christ yul narang rampal nikite turuh halmok bu sausah wiwa tuluya ka tani nakat duwi uy narang ite handang sah ko yaklawe wiriwi talala wasarang ite kan wiriwi yaklawe talala nakatle tani banlay ko baya ka tani didis witirang ko na wara wiri yaklawe talala wasarang ikawak tani angkat markar na sagikat duwi uy narang kono waral mani katyaka yagat komni parasyon Jesus Christ mayang kumayawa sakit tasyam ne kamani kingkaw mantas leh naman kat yagat dutawat nat nama wanay dangsah ko lahwa na maawasa kan Jesus Christ yulo man didudut ni balayam naman yaka warayam tada dine yaka wara mani rum tada makatyahan dine yaka dutawat na mawasa kan Jesus Christ yulo wasakke wala dine yaka rum tada katyahan yaka diwisam dutawat nat nama kat Jesus Christ yulo maluh yaka yang ko pag diyayam niwalik kibikawe. An maluh yaka yang ko waw matemnika diyayam niwalik naman kakikite. Kuna waralit mayang papang yul ni dakada sa kaupak hawaras ko yaka inglawi da sake kat yaka witing ting ni kihiyak da sake. Anawaras ko inglawi da sake kat yaka patwaneh mayimi makarakal dang kat yulta an kalusta sakman an marit makarakalusta sakman kalwerta sakman an papang makarak itang makarak umasah karak wanang mabal na karak yaka prila ni diskake katampu kat yadisas papang tani mawa saya ko papang tani ko pag mawid diram din kuldi dakada saya ko setan yaklawi mayang ko may tahwido iwe setan yaklawi mayang maben kidis yung yaka may maluwik kiwe kona rampal nike akawar nikat yaka papang tani yaka diram din kuldi dakada rang temnikat sipawasak idang sahko kalahanat nini sipawasak ke mayang waramani kat lak dital darang ke lotyal ni kay sakal bayak narang lotyal ni yaka yalas witing unilay na sakrang yalas famil ni yam ni duwa sakrang yalas yakatawan ni pasko yam ni sakrang kuna ay sakal bayak na ya akawar nikat mawarang tem nikat turuh karagaslah may komparahwe turuh halmuk busaw sahwi uy narang kapot akawar nikat mayul wasak kalipapang mayul nini want kale akawar nikat yaka witing sinlani mayawa kale akawar nikat yaka witing mayul baw nini want kale ampukat kultaman katwara manikat yaka lotyal ni kapat na muhmah ni bang mayang akawar ni katyaka Christian yem ni akawar ni katyaka sumalya yem ni akawar ni katyaka pastor yem ni akawar ni katyaka pauk ko pagpaisuk ko pa akawar ni katyaka tawan nunuh ni ko pakuiwe mayang mawas kaya kay yul papang yul ne ka sumalwa bangke kuno waramani katyaka lahi di duda sake waramani katyaka sinhlani lahi di duda sake yakaw pak waramani sinhlani duda sako pak panisbal na ka daw na bal ne ka kay kalahwa sake kona mayang matan ke ka duda sake kuna kawar ni kat papang yaklawe mayang ko sinslani mayawa kale ay sayul ne lotyal ne ka kumakala narang ay sayul ne lotyal ne ka kikala narang ay sayul ne lotyal ne ka wiri yaklawe tal narang ay sayul ni witing ne kat papang klawe trila ni kalapat narang ay sa kalyul narang manwiri talawatal na huma ko diyam ni sakkarang huma ko diya isa mahni huwa sakkarang bek huma yam ni sakman karang bek kona wiri talawatal na yang ta kinamang kane ka dutawat matene trila ni duma kikalat narang kona warali watu kiw na tem ni kat hay sa kalbayak na witing kiw tapapas ko kiwa daway sa yul na ya yang wiri tikla witing wiri aklawital na ukiw bayam nirang ukiya ka doble piso duta sa kirang ukiya kat diya yam ni bangarang yang turuh duta sa kirang yang diya yam ni duta sa kirang kun wara mani katyaka uki dapam tikalah wikiray nga ka uki dati ting sahni kat nara wiri aklawit tal na walek lot yal ni kuma an kiwaya ni kalana wara mani katyaka witing yul ni kumayul wasak ke kona sinslani balay gadis ka kaupak muhimah niya ka akawarne papang mayul wasake alah wayawayang yul kisumalta alah wayawayang war kiyamta umarumta data wala mabesbal na rumta data pamil maya rumta data papang marumta data himi marumta data kuna yang war kiyamta yang war kikuyaw matangat yang lehtigil mamun kike at natam nikat mayang yakay sa yulde yang wala kas bininake yang wala mani tay sa yulde yang papang kidutay dati kalahiting sahnike yang uyam ni dutay yang diwalyam ni dutay yang pangkat ibig kalang winigi pane kayam ni walike mahang yang tane at watiting sahnike kauna waramani katyaka papang tane ko pak dadi wiri di malawe
an papang tani wat di pisahnike akawarniko pakyaka mayang yulde papang man kaputi ayultan ko na yang lehmati liting sahnikat de ko na waramani ka teka sinslani du total maternikat nitpal nike papang tani maniking kane kat duwi wat nat nine waramani ka teka man lotyal nikal bayak nakabot mabaya ko kwanta wasaman kat nitpal nike papang tani ko yawawang at witing panis mabala katawak dis na at nine kan nitpal nike te ampukat ko na last mani ka teka ayaka sa halabas yung lani dune ampukat tri lani dunara alas witing papang ko yamani duyang rang alas papang ko witing yamaduwaran ramas alas king duwarang yakawak alas ban kay ban king ni duwarang aunque mayang nasawa kat lehtal da sake muy mahni bang mayang muy papang dude atwae ka muy hapyo yulwe an papang karag yul babawatwe muy hapyo yulwe papang bisyong ko diawatwe muy hapyo yulwe papang yang ko yayul bawite kuna muy hapya ka since nira ko dah kapatas ko kulwe kuna waramani kat laktatal matem nikat rampal nike papang yaka yangan man ko mayul bawasakke kuna since lani balawal dital darang tem nikat yaka disas kre mayang ko mayul bawe witing may bulus niniwantke mayang mata ke kuwiridilande tal da kwanta wasake tao ni balego tal da kwanta wasake manako warnikat yaka since lana school tada kama tem nikat witing yul ni ko mayulwe papang atna yeklaway sa yul na witing wala ni sas papang kimanlaw ilpiamunta manlaw paras mayatangkat papang kidaw na to siya ka iwiklehtik tumdatek wanay dutik wat kikalat na tem negat disas kray sa adar kalawa sa dana ampo katadar kalawa sa dana ya katwiting nurang wiriyak lawit talwarang tem negat yaka lus diswarang rang yakawak papang leding nurang yakawak kalyul narang datang mo daw na bal na ka daw na itah kaya kal tutumwa kung naman lay duta watah kalat na kung waramani katya ay sa yulde yang papang kikultay yang itang kikultay yang maha kikultay imi kikultay ikaw yang ay sa tiyawa giting yul tahatarang karang dek yang dati kalahwaseng kite mayang yaka alas ya mayang alas ka kaldakada kapatke mayang mawin kite alas duda kapat kaldakade mayang awaras ko kat sari temnet way sa kuyul tama awaras ko kat man sickness to man temnet way sa kuyul tama manawaras ko daktar balating ni nako yawa wada temnet way sa kuwaw tama witing ko tato na waw tama yaka wag disas krele manit kibal na yaka mayang antes mawe mawas ko witing lepat nusak ke kun awaras ko kat mayang masins kilane kabay sa may leho sa lane ko since lane kabay sa nuawa sa mayang kapat kaldakade kuna akawar ni katyaka nipal nike witing tane katyaka wiriyak lawit tal dasa duwi wat nat nine man wiri talawat tala sa data duta wat matem nikat even prana yaka manting makusak karangke kuna warali man las papas yaka tiwite tama yaka nay ko laho matem nikat sipke even prana yaka aunque ting makuha na sak karangbek man ko yawan na makarangke kung nawarala nitpal nike man lakta talaman tabu bangke angke katabu ya at sawa kate katabu witing papang yaklo mayul na sakke ta siya ka prilani tane tawuk ya ka setan tane dagwarali tabu bang yako pagka nitpal nike ako warniko pagka lahwidunat nine mga kayul na kaman nating manakudata and Jesus Christ yul witing yul ni kulay tatal matem ni katyaka ampo katwiting Jesus Christ yul ba unarang ampo katwiting yaka riko yaka witing kuhkusak tem ni katwiting pa Jesus Christ yaklawe yul kalawa sa danarang ay sa kalyul narang papang ke manakawar ni man wala mabes Lazaro sihtan kay weting ni wit ni yaka iwituki ko lakwang waslak wak dakako kataka pa na kuba tehnikat na kung ulas man ni katyaka Jesus Christ witing adar kalawa sa dana ka ampo katya mayang waramani katyaka muhmah ni bang mayang mamikit yul dewalik muh dawire kalaw darangke mamikit yul dewalik kuhpas kuyak darangke mamikit yul dewalik waramani katyaka ay sa satya kay di dudot nilay na daypa ay sa satya kay muhiyang daypa ay sa sat marit ni rumwidana daypa ay sa sat dut nilik daypa kung mamikit yul diyak darangke at de kung nasinslan bal na katyaka baibil kat mawarang temnikat Jesus Christ yaka adar kalawas harang ampo katadar kalawas harang kat Jesus Christ yul narang yang yul kiyaka sawiya katamang nidaneng sakke way salahwi duwarang kat even prana ko kayo warang kan way salahwi duwa sakat sawiya katwat na karangat na waramani kat yaka sinslani walda taldarang temnikat Jesus Christ papang yaka akawar ni kat yaka puktan madah man kumayul bawi anyang kuyayul bawi kaunat matan kikaduda sakke amen.